Poštovane dame i gospodo, zemljakinje i zemljaci, dragi prijatelji, na samom početku poslušajmo glazbenu izvedbu Mehmeda Sadovića Hadžibegovića, a onda nakon te glazbene izvedbe nastavljamo s programom. Povod za ovo naše večerašnje okupljanje jeste naša želja da se prisjetimo velikog bosansko-hercegovačkog književnika Abdullaha Sidrana. Kao što vam je većini poznato, 23. ožujka marta ove godine u Sarajevu je u 80. godini umro Abdullah Sidran, veliki bosansko-hercegovački književnik, novinar, član Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, jedan od najznačajnijih filmskih scenarista u nekadašnjoj jugoslavenskoj kinematografiji. Abdullah Sidran pisao je poeziju, romane, drame, putopise, filmske scenarije i kolumne. U uvodu u ovu večer poezije Abdullaha Sidrana, koju smo u jednoj njegovoj pjesmi nazvali Slijepac pjeva svome gradu, poslušat ćemo sjajnu izvedbu, dakle, od gospodina Sadovića, a nakon toga pogledat ćemo jedan 15-minutni film. Poslije, dakle, idu i naši gosti, ide i pozdravljanje, ili onda možda već iskoristim ovu priliku kad sam uzeo mikrofon, da pozdravim sve, još jednom sve vas prisutni, a posebno bih želio pozdraviti njenu ekscelenciju dr. Elnu Kovačević-Bajkal, veleposlanicu Bosne i Hercegovine u Republici Hrvatskoj, sudionike večerašnjeg programa, književnike Enesa Kiševića i Sinana Buđevića, sociologa dr. Esada Bajkala, filmskog kritičara Ivana Žaklića i glazbenika Mehmeda Sadovića Hadžibegovića. Pozdravljamo i predstavnike udruženja i zajednica registriranih ovdje u Republici Hrvatskoj, predstavnike nevladinih organizacija, kulturne i javne djelatnike. Pozdrav svima vama, a u pripremi i organiziranju ove večeri sjećanja na Abdullaha Sidrana ostvarili smo suradnju i sa fondacijom Sidran iz Sarajeva, koju ovim putem zahvaljujemo na podršci i pomoći. A sada pozivam veleposlanicu Bosne i Hercegovine, dr. Elnu Kovačević-Bajkal, da vam se kratko obrati. Poštovani gosti, dragi prijatelji, dame i gospodo, dobrodošli na ovu posebnu večer posvećenu jednom od najznačajnijih književnika našeg vremena, Abdullahu Sidranu. Kao što nedavno rekoh, da je živ, sigurna sam da bi u ovim prostorijama dogovorili večer i gostovanje Abdullaha Sidrana. Nažalost, on fizički više nije tu, ali jeste na stvaralački poseban i nezaboravan način. Kao pjesnik, scenarist i esejist, čija djela tematiziraju čovjeka, povijest i društvo, evo, baš to nas je okupilo večeras ovdje u Kulturnom informativnom centru Ambasade Bosne i Hercegovine u Zagrebu. Sidranovo stvaralaštvo, poetsko, književno i filmsko, progovara iz duha Bosne i Hercegovine, prenoseći bol, radost i snagu našeg čovjeka. Njegov scenaristički rad na filmovima Sjećaš li se Dolly Bell i Otac na službenom putu, ali i drugi o kojima se manje zna o široj javnosti, ostavili su neizbrisiv trag u svjetskoj kinematografiji. Ali nije moje da ja ovdje o tome sudim. Upravo zato večeras ćemo slušati istaknute pjesnike, filozofe i kritičare koji će govoriti o Sidranovom životu, djelovanju i društvenom značaju. Njihove riječi pružit će nam najbolji uvid u zagonetni svijet Sidranovog stvaralačkog duha. Hvala vam što ste došli. Neka ova noć bude ispunjena onom osjećajnošću koju nas Sidran decenijama nesebično stvaralački darivao.
Hvala vam što ste se odazvali da večeras zajedno odamo počast tom izuzetnom umjetniku. Sigurna sam da bi on večeras, da je ovdje s nama, na svoj način bio zadovoljan i sretan. Hvala. Pored svog iznimnog književnog rada u široj publici na prostorima nekadašnje zajedničke države, Abdullah Sidran je bio poznat kao pisac scenarija za neke od kultnih filmova koji su obilježili to vrijeme 80-ih godina prošlog stoljeća. Prije nego što zamolim našeg gosta, filmskog kritičara Ivana Žapnića da nam se obrati i da svoj osvrt na filmski dio Sidranova rada, pogledat ćemo 15-minutni film A Torzija u režiji Stefana Arsenijevića, za koji je scenarij napisao Abdullah Sidran. Hvala. Ja bih zamolio sada Sinana, Enesa, Seada i Ivana da prođu za stol. Nastavljamo s ovim našim programom, naravno i Mehmeda. Dakle, sad ćemo čuti pjesmu, a onda nastavljamo dalje, pređemo program Ivan. Dobro večer svima i hvala što ste došli, hvala na pozivu da sudjelujem u ovoj večeri. Ja sam Ivan Žapnić, filmski kritičar, radim na Hrvatskom radiju, odnosno Hrvatskoj radioteleviziji. A sad dosta o meni. Kinematografija bivše Jugoslavije imala je velika retinska imena, no kad govorimo o scenaristima, situacija je malo kompliciranija.
Živojin Pavlović je pisao scenarij za svoje filmove, jedan Vatroslav Mimica je pisao scenarij za svoje filmove, i Antun Vrdoljak je pisao scenarij za svoje filmove, doduše prema poznatim književnim prijedlošcima. No usudio bi se reći kako je ta kinematografija u 45 godina svog postojanja iznjedrila 3 uistinu velika scenarista. Jedan je Zvonimir Berković koji je napisao recimo sjajan scenarij za film Haosan, drugi je srpski dramatičar Dušan Kovačević koji je osmislio primjerice Balkanskog špijuna, a treći je čovjek kojem je posvećeno Večer, Abdullah Sidran. Berković je bio veliki hrvatski zagrebački intelektualac, pripadnik građanskog sloja, vodan i lijepo pisane riječi i klasične glazbi, koji je kasnije odlučio i sam režirati vlastite scenarije. Dušan Kovačević bio je kronist i analitičar srpskog i neizravnog jugoslavenskog društva, lukavi kritičar socijalističkog sustava, dobrim dijelom oslonjen na humorno, kao neka komična varijanta Crnoga vala, odnosno Crnoga talasa. A sve je to bio Abdullah Sidran, s tim što on bio znatno poetičniji od Berkovića i od Kovačevića. On nije djelovao nekako s visoka, njegove scenarije ne samo što su u običnoj raji, nego kao da su proizašli iz obične raje, iz Mahale, a tu nevjerojatnu poetičnost njegovih scenarija možemo pripisati tome što je pisao poeziju, bio pjesnik, ali i tome što su scenariji njegovih filmova nastali iz njegovih autobiografskih, bilo elemenata, bilo cijelih segmenata u njegovom životu i životu njegove obitelji. Treba biti realan i iskren pa reći kako scenaristički početak Abdullaha Sidrana nije bio pretjerano uspješan. Naime, prema njegovu scenariju 1909. godine Slobodan Praljak režirao televizijski igrani film Jegulje idu u Sargaško more. Taj je film unatoč prilično poznatoj i solidnoj glumačkoj ekipi prošao prilično nezapaženo i danas je gotovo i nestao iz vidokruga čak i zagriženih filmova bivše Jugoslavije. I možemo iz ove perspektive reći da je u tada na bujeloj kinematografskoj produkciji on teško izbjegao zadatosti televizijske forme. Sam Praljak nije bio bog zna kakav režiser, to će potvrditi njegov kasni povratak Katarine Kožu, gdje je Sidran, tada već etablirani scenarist, bio i suradnik na scenariju. Ne znam, možda bi se s današnjim odmakom, kad se pogleda taj film, možda bi on doživio neku naknadnu revalorizaciju, to se često događa s filmovima, ne samo na ovim prostorima, tako da isto ne bi bilo ništa neobično. Kao što znamo, Sidran i Praljak imali su prilično buran odnos tijekom desetljeća i svega onoga što se događalo u Hrvatskoj, a potom i u Bosni i Hercegovini. Kad je Praljak skončao, kako je skončao na Haškom sudu, novinari su pitali Sidrana da kaže koju riječ o svom nekadašnjem prijatelju. I Sidran je tu rekao kako će unatoč svemu vječno biti zahvalan Praljku što ga je uveo u filmski svijet. Negdje u to vrijeme nastanka Praljkovog filma Sidran, tada već etablirani pjesnik takozvanog post-68. kruga sreće Emira Kusturicu, tek završenog studenta slavne Kraške filmske akademije. Taj prvi susret, a nakon toga i niz susreta, stvorit će legendu. A legenda je naravno, sjećaš li se, Doliber. Treba reći kako je Sarajevo do te 1901. godine u filmskom smislu provincija, u odnosu na Zagreb i Beograd, rekao bih na tadašnje druge republičke centre. Nije da se u Sarajevu i Bosni nije dotad snimalo, snimljeni su neki vrijedni filmovi, ali recimo jedini dotadašnji iznimno istaknuti bosansko-hercegovački redatelj je Rudin Krvavac, a jedini film koji dotad, da tako kaže, filmski opjevao Sarajevo je Walter brani Sarajevo iz 1902. godine i opet ga je režirao Krvavac. Sjećaš se, Doliber će sve to promijeniti i Sidran će sve to promijeniti. Ne samo zbog Zlatnog lava u Veneciji i nagrade na Pulskom festivalu, nego i zbog niza drugih posljedica koje će taj film izazvati. Pritom, moramo odmah reći kako je Sjećaš se Doliber meni do dan danas najdraži i najbolji film koji je Kusturica režirao, iako uspjeh tog filma puno više zasluga Sidranova scenarija nego li Kusturičine režije koja je gotovo bila pa nevidljiva, što do duše ponekad može biti i plus filmu. No, zato je Sidranova uloga u tom filmu itekako vidljiva. Iz tog se filma na veliko platno slio izvorni i ničim omeđeni jezik sarajevskih ulica, sarajevskih mahala, sarajevskog humora, jedne surovosti života, surovosti odrastanja u socijalističko vrijeme i zapravo je nevjerojatan način na koji je Sidran uz pomoć glumaca, ali naravno i Kusturice, uspio sve spomenuto prebaciti iz svijeta književnosti u medij filma. Već tadašnja kritika će početi tražiti sličnosti s čehoslovačkim, odnosno češkim humorom, a zanimljivo je da taj utjecaj kojega je neosporno bilo nije došao preko Kusturice, dakle praškog studenta, nego preko Sidrana. Pred sam raspad Jugoslavije Sidran više ne surađuje s Kusturicom, nego se okreće suradnji s Adinom Kenovićem i zajednički pišu scenarij za Kutusa. Scenarij tog filma utemeljen je na istinitom liku Junusa Keće, odnosno Junusa Keće je jednu emotivnu priču o bivšem odbijašu koji se nakon izlaska iz zatvora oženi za lokalnu zavodnicu, ali ni njegov karakter neće im omogućiti sreću u braku. Jedan sjajno napisan film, opet nekako usmjeren na poetski realizam, ali vrlo surov, sumoran, koji malo podsjeća na filmove Crnog talasa,
a opet iz tog općeg sivila, bolje rečeno crnila, probije u zrake humora, primjerice u legendarnoj sceni postavljena zastava, a tu eto i sam Sidran ima jednu malu ljubačku epizodu. Počinje rat u Hrvatskoj, rat u Bosni i Hercegovini, Sarajevo kojima Sidran se posvećuje pisanim pjesama, o čemu će više sigurno govoriti drugi sugovornici. I zapravo još za vrijeme opsade Sarajeva Kljenović i Sidran počnu suradnju na scenariju Savršenog kruga, kasnije će se pridružiti i Pije Žalica. Savršeni krug je premijerno prikazan 1920. kao jedan od prvih dokumentarnih igranih filmova koji će na neki punokrvan način govoriti o životu pod opsadom, o stradanjima i svim tim strašnim stvarima koje su se događale u Sarajevu i njihovim posljedicama. Opet tu ispisana jedna lijepa, topla i emotivna priča o zanimljivom prijateljstvu jednog pjesnika koji je izgubio ženu i dijete i dvojice dječaka bez roditelja. Naravno, film s obzirom na uvjete produkcije ima mana, ali opet, kao što je već tada primjećeno, zaziva i neke filmske klasike poput francuskih zabranjenih igara ili u to vrijeme popularno češkog kolje. Tako da u nekom smislu u te dvije suradnje s Kljenovićem Abdullah Sidran zaokružuje svoj nevelik, ali uistinu veleban scenaristički opus utemeljen na nečem što bismo već sada mogli proglasiti bosanskim poetskim realizmom na filmu, nešto što je bosansko-hercegovačke kinematografiji donijelo nagrade na dva velika festivala. Inače, bosansko-hercegovačka kinematografija je jedina kinematografija koja svi kinematografi na ovim prostorima ima sve 4 nagrade, dakle Zlatna glava i Zlatnu palmu, ima i nagradu u Berlinu i ima Oscara. A s druge strane, Sidran ima sa posljednjim scenarijima, sa svim drugim zaokružio neku svoju priču na filmu, posvećenu gradu, kojem je i bukvalno dao svoje srce. Hvala. Hvala Ivan Žakliću. A zaboravih malo prije reći, kada smo gledali ovaj film Torzija, da je za isti film na 53. filmskom festivalu u Berlinu Sidran, odnosno ekipa filma, dobila nagradu Zlatnog medvjeda. Dakle, kolega Žaklić je to upravo napomenuo, vjerujem da je to jedno od ove 4 zlatne nagrade. Ok. A idemo dalje. Posebno je zadovoljstvo, dragi prijatelji, da pozdravim zagrebačkog i našeg bosansko-hercegovačkog pjesnika Enesa Kiševića. A Enes će vam govoriti nekoliko Sidranovih pjesama koje je on odabrao. Enese, izvolite. Poštovani dragi prijatelji, sretali se u zdravlju, miru i u ljepoti pjesničke riječi, Sidranove riječi. Ima ljudi koji nevidljivi prolaze svijetom, a kada ih nema, njihovo djelo zauvijek je vidljivo. Očima je sve jasno i bez riječi, međutim, kada riječi progledaju, one dalje vide i od očiju i od dnevnog svjetla. Za razliku od ogledala koje tek zrcali stvarnost, bolje rečeno, prepisuje golu stvarnost, Sidran je u mojim očima ostao poput živog ogledala, čije lice govori više od riječi. Kada bi u društvu na jednom naglo zašutio kao zaliven, znao sam da sam sa sobom igra šah. Šahovska ploča je u njemu puna bijelih i crnih riječi. Igra svjetla i sjene, uma i srca, razuma i nagona odvija se sve dok i crne riječi ne progledaju. Od takvih riječi sam sačinio ovaj moj kratki izbor Sidranove poezije. Bašeskija. Jutros je usred ljeta snijeg pao težak i mokar. Plaču zaprepaštene bašte, bilježim to i šutim jer svikao sam na čuda. Vidim kroz okna tuđanska, zabrinuta prolaze lica i nijema.
kamo će stići Bože koji sve znaš. Ne hulim, samoću sam ovu primio ko dar, ne kaznu, ko premoć, ni pošto užas. Stići će, znam, od jutra ljudi neki, morale vađaš neko umrijeti. Duša je moja spremna ko kalem i papir predamnom. Šutnja i čama. Koga si noćas otrgnuo u gradu, čije ćemo ime pominjati jutrom uz duhan i kahvu narednih dana. Treba biti mudar, neka se strava čekanja na licu ne očituje, jer dugo je trebalo dok shvatih ovo je grad u kom su sve bolesne zarazne su, u kom sve bolesne zarazne su. Širi se ljubav ko žutica i kuga i mržnja se jednako koti. Nisam li možda odviše sam? Nije to dobro. Toliko sam svikao na samoću. Mislim li pravo Bože? Tako je nekoć i to stoji zapisano, crvena kiša lila ponad grada, pometnja i strah rasli ko korov, a malo je zdravih u gradu duša. I pravo je što je tako. Jer bolest otkuda jasno mi je, ali otkud zdravlje? Pitaju li to ovi ljudi oko mene, što isto ih primam, znajući da ni dva nisu ista ni pred tvojim, ni pred mojim licem? Pitaju li? I znaju li da ih motrim, kako bi im samo srca uzdrhtala ove redove da vide? Griješim li prema sebi, tek tada sam drugima prav. Prema njima griješim li, pravdu prema sebi ispunjam. Što je onda istina, reci mi Bože moj, molim te skromni mula Mustafa, što druge želje nema, već tiho da bude i još tiše ode kad dođe čas. Vidite kako Sidran ima kameru u olovci. Evo jedne pjesme, draga je mojoj ženi jako. I zbog nje govorim, Asi je draga ova pjesma. A ja bi se morao malo zamisliti zašto je draga. Ženska pjesma. Padale su granate, bombe su padale, jedna nam je i u sobu ušla, a on me ni zagrlio nije. Rat je veliko zlo koje hoda, u kuću uđe, dođe i u dušu uđe i kuću i dušu uzme, a meni je trebalo samo da me zagrli. Krila sam kad plačem, krila sam kad mrzim, krila sam od djece da mi treba ljubav. Samo jednom da me je zagrlio, mene bi prošao rat, prošao bi zame užas koji hoda, uzima zemlju, uzima grad, otima kuću, rastura dušu. 300 dana rata, a on me ni pogledao nije. 300 dana i 300 noćiju, rat nema duše ni očiju. Predugo smo zajedno i znam da se ljubav troši kao novci, kao uspomene, ali okolo su padale granate i meni je trebalo samo da me zagrli.
Slijepac pjeva svome gradu. Minula je kiša, sad iz kanala, sa tavana i ispod podova trošnih kuća u predgrađu pije smrad mišjih lešina. Koračam ne tražeć naročit smisao u tom, slijepac sam i dato mi je da vidim samo ono što drugi ne vide. Tako biva nadoknađena moja neimaština. Prepoznajem u južnom vjetru što me dotiče glasove onih koji su napustili ovaj grad. Kao da plaču, u blizini evo miriše lipa. Nam blizu je most i drugčije će po njemu zvoniti korak i štap sa više svjetla u zvuku. Zatim tu, pored mog uha, u trenu se sparuju dvije muhe. Ponovo će žega. Obilaze me tijela, vruća, s mirisom postoje, s mirisom pohote. Koračam govoreći s Bogom kao da i sam uzame koračam. Zar iko od mene bolje poznaje ovaj grad, od mene, Bože, kome si dao da nikad ne vidi onu koju ljubi. More, što to radiš, sine? Sanjam, majko, kako pjevam, a ti me pitaš u mome snu, što to činiš, sine? O čemu u snu pjevaš, sine? Pjevam, majko, kako sam imao kuću, a sad nemam kuću, o tome pjevam, majko. Kako sam, majko, imao glas i jezik svoj imao, a sad ni glasa, ni jezika nema. Glasom koga nemam, u jeziku koga nemam, o kući koju nemam, ja pjevam pjesmu, majko. Zapravo, ovo se već je mogla shvatiti po ovoj pjesmi meni daleko najbolje Sidrenove pjesme. Zapis o čudu. Ovoga je pjesma uvela u svijet filma. Ja nikad ništa nisam vidio prvi put, kaže Sidren. Ti lijevom rukom sklanjaš gust pramen kose sa čela i ja netko selim u sjećanje taj pokret i već ne vidim kako rukom sklanjaš kosu sa čela, nego se sjećam tog pokreta. Sjećam se, ti lijevom rukom sklanjaš gust pramen kose sa čela. Ti kažeš glasom koji treperi i pomira plamen svijeće na stolu pred nama, napolju je oluja. I nešto što nisam ja, u čemu me ima i tekako seli u sjećanje taj glas i dok te čujem, ja kao da se sjećam kako te čujem. Kao da se sjećam toga glasa što treperi pomjera plamen svijeće na stolu pred nama, sjećam se večeri i glasa što govori napolju je oluja. A još je napolju oluja, još traje večer jednako kao što traje i život koji eto kao da ne živim, već kao da ga se sjećam poput glasa kojim govoriš napolju je oluja. Glas kojeg se sjećam poput ruke kojom pomiraš pramen kose sa čela dok govoriš poput ruke koje se sjećam dodirujući prvi put. I evo jedan mali dio iz pjesme Oni što prolaze, to je zapravo njegova pjesma
o Sefardima prognanim iz Španjolske u Sarajevo. Piše o njihovoj tragediji Židova. Nadahnule su ga sami natpisi na grobovima na španjolskom i na bosanskom jeziku. Kaže ovako, taj dio: spavajte, vi što ste prešli i posljednji put. Spavajte, vrijeme će proći. Spavajte, vremena više neće biti. Spavajte, ničega neće biti i bit će kao da ničega nije ni bilo. Spavajte, nebo nema uspomena. Ima ništa, ima crna rupa, ništa što se ulijeva u crnu rupu koja raste. Na kraj, kako sam ja doživio Sidranovu poeziju kao čitatelj. U žutom krugu noćne lampe čita stihove pune upitnika. Pjesma se sklupčala u upitnik, čitatelj se sklupčao u upitnik, a svako slovo tako se jasno vidi u oskudnom svjetlu male svjetiljke. Umjesto svjetiljke riječi, u san ga prati svjetiljka šutnje. I na kraju bi citirao njegovog velikog prijatelja i pjesnika, inače velikog znalca od Sidranove poezije, Marka Vešovića, koji kaže: Sidranova duša svojim umijećem čekanja smrti višestruko nadmašuje vještinu radovanja kojim raspolaže Sidranovo tijelo. Hvala Enesu Kiševiću. Abdullah Sidran, za poznanike i prijatelja Abdo, bio je čovjek iz naroda i onoga što se u Sarajevu, ali i šire, naziva Sarajevska raja. O tom Sidranu, intelektualcu, Bosancu i Sarajeli, govorit će nam večeras dr. Esad Bajtal. Nije mi ugodno večeras govoriti o Abdullahu Avdi Sidranu. Sve je to još goruće, taj odlazak, iznenadan i težak. Bili smo prijatelji, ali tu riječ nikad upotrijebili nismo. U međusobnom oslovljavanju bili smo drugovi. Pritome ne kao Abdullah i Esad, nego smo koristili skraćenice: druže Avdo, druže Eso. A bila je to formulacija prešutnog distanciranja od lažne gospode našeg vremena. Taj moj drug Avdo, pjesnik, pisac i scenarista, na jednom mjestu zapisa i ovo. Napisao sam knjižurinu na 500 stranica o svom djetinjstvu i životu. Ponovio 107 puta kako sam imao 2 oca. Imao oca Mehmeda, Meku Sidrana, što me projektovao, i drugog oca profesora, Juraja Mareka, što me od ulice otkinuo. Bila se predamnom širom otvorila vrata popravnog doma u Stocu, kaže Avdo. A on me pred vrata fakulteta doveo. Njih dvojica, moj razrednik i moj otac, 2 moja oca. Kraj citata.
Po inerciji tog mladalačkog uličnog iskustva, Sidran je bio i ostao u stalnim nemirima, sudarima, borbama i prolazio sito i rešeto, i dobro i zlo, i tugu i radost. Reći će o tome ovako. Živio sam tamo gdje se umire od tuge, ali i tamo gdje se umire od smijeha. Ukratko, Sidrana je bilo svugdje i pratio je sve, i književnu, i društvenu, i šahovsku, i političku scenu. Nošen kritičkim umom i osjećajem za pravdu, u ime životne istine mijenjao je situacije, ljude i mišljenja. Činio je to svjesno i o tome govori potpuno jasno. Kaže Ado, ljudi koji nikada ne mijenjaju mišljenje, više vole sebe nego istinu. U tom smislu, on lično priznavao je i istinu i drugost drugog i vjerovao u mogućnost ljudskog zajedništva razlika. Svaki čovjek je otok, kaže Ado, ali mostovi su mogući. I tragao je za tim mostovima. Otuda njegova kritička nostalgija za vremenima mira i zajedništva. Citiram. Da je Jugoslavija bila 100 puta gora nego što je bila, opet bi bila 100 puta bolja od svega ovoga što je nakon nje nastalo. U tome smo potpuno neovisno jedan od drugog bili jednaki istomišljenici. Nekom novinaru rekoh, iskustveno govoreći, Jugoslavija je sa svim svojim slabostima koje se mogu taksativno nabrajati, za razliku od danas patološki pogubne kleroetničke džungle u kojoj živimo, bila nešto neporecivo najbolje što smo kao ljudi i individualno i kolektivno na ovim prostorima imali. Kako u egzistencijalnom, tako i u civilizacijsko-političkom smislu. Bili smo ljudi, građani svijeta, a danas smo kleroetnički podanici. Podanici dobro organizovanih krimi etnobandi koje se javnosti lažno predstavljaju kao političke stranke i partije. Vidite, država nas je ta vrsta kritičke logike i dekartovske sumnje. Jednom prilikom bili smo pozvani na neki skup građana. Ali u prepisci na tu temu ja sam izrazio svoju rezervu i dilemu. Da li da idem ili da ne idem. I Ado mi piše ovako, nešto je posumnjao. Smetam ja Esadu ako bih eventualno došao i td. Slobodno reci, glupost, ali u mojoj glauši ima toga i hi. Mislim na pouzdano iskustvo po kojemu nije preporučljivo biti dobar sa Sidranom. Toliko sam ljudi iznapadao, toliko protivnika sebi napravio itd. Odgovorim ja svom drugu Adi ovako. Nikad nisam bio ni pčelica, ni član izvođača, ni član partija i stranaka, čak
ni strukovnih udruženja. Dakle, nisam član ničega, a to znači da nikom ništa nisam dužan. I da me ničiji sum o Sidranu niti zanima, niti obavezuje. Kraj citata. I u daljoj prepisci ja shvatam da i on sam ima određenu rezervu prema skupu na koji smo pozvani. Ako bismo se, piše mi sad Aldo, motivirajući me da pristanem upravo svim sumnjama, tamo pojavili obojica, manja je mogućnost ikakve pojedinačne zloupotrebe. Mi smo tamo samo u svojstvu gostiju, a ne kao članovi. I to će biti naglašeno. Mi bismo, kaže dalje, tamo jedan drugome bili štit. Ali ako prelomiš da ne ideš, pokušaj smisliti neko vrijeme i mjesto gdje da se nađemo. Pa mi reci, a ja ću doći do tebe. Ili u nekoj drugoj prepisci, ja sad ću vam nekih detalja i nekog prepisci, kaže, uvijek ću poskočiti kad me pozoveš gdje bilo. Prihvatam, nestrpljiv sam da se vidimo i pričamo. Ili, tipično za Aldo, mene nije mrsko ni teško doći u Brezu. Naime, ja živim u Brezi, on živi u Sarajevu. Gdje god da si. Hajde da to bude ovih dana što prije i po mogućnosti u prvoj polovici dana. Onda nekom prilikom, poslije neke TV emisije, u kojoj me napade član predsjedništva, sada već bivši, Aldo mi napisa sljedeću umirujuću poruku. Zvjerka si ti golema, da bi bilo dopušteno da tako lako širiš svoje misli i ideje. Dobar znak za tebe. Ili ovako, pišem ja sad njemu. Zvalo me, to je sad našim ranijim jezikom, zvalo me sinoć s drugog kraja planete da mi kaže kako me Sidran spominje u nekoj TV emisiji. Aldo odgovara. Lajem i to nije dobro. Koga ja po dobru pomenem, tome je poslovi brzo krenu izbrdo. Ko se meni malo približi, od njega počinju u jatima bježati. Doći ću upravo zato u Brezu kad god rekneš. E sad, pitam sebe i vas, čemu ovi primjeri? I vrlo jednostavan odgovor. To su momenti u kojima sam i u kojima Sidrana prepoznajem i upoznajem ne kao susretljivog, nego kao izuzetno susretljivog i dobronamjernog čovjeka. Zašto je to važno reći? Pa čak i naglasiti kao što činim. Pa zato što su neki mediji i neki pojedinci, a vi to vjerovatno znate, iz svojih razloga upirali svim silama i prstom u Aldu, da ga prikažu kao konfliktnu osobu. Meni Aldo, međutim, nije izgledao tako. Njegove društvene i javne borbe i istupe gledao sam sasvim drugačije. Kao kreativna, autentična i samosvojna ličnost, Sidran je imao razvijenu individualnost, poseban kritički stil i način življenja.
Tome nasuprot, prosječna, poslušna, malograđanska, pseudo-intelektualna svijest funkcioniše drugačije i unutar zadanih okvira aktuelnog režima, sistema. I nikad taj sistem ničim ne dovodi u pitanje. Međutim, stvaralački um poput Sidranovog teži nadilaženju i prevazilaženju svakog sistema i svakog režima, svega postojećeg, propisanog i zadanog. I to se da vidjeti iz jednog detalja, Sidranovog odnosa prema šahu i njegovim pravilima. Iako majstorski kandidat na šahovska, baš kao i na društvena pravila, Sidran je gledao drugačije nego drugi. Kaže ovako: volim sve što narušava pravila koja važe u šahu. Svaka figura ima svoju numeričku vrijednost, lovac i konj nisu iste vrijednosti, lovac je dugometan i kontroliše najudaljenija polja. Smatra se pravilom da nikad ne treba dati lovca za konja, jer gubiš 30% vrijednosti u snazi materijala. Ali ja, kaže Avdo, opet volim narušiti i to pravilo. Čovjekova je sudbina nastavlja dalje poput šaha. Samo što to neko zna, a neko ne zna. Da je zapravo samo pijun. Dakle, kao što vidite iz ove priče o šahu, autentična, samosvojna, nezavisna ličnost poput Avde Sidrana razvija specifičan način odnosa spram svijeta, društva i režima. Neautentični nesvjesno potiskuju svoje autentične osobine, boje ih se, ali dođe trenutak buđenja, trenutak probijanja potisnutih težnji u svijest, tako to objašnjavaju psiholozi poput Freuda. I to je moment u kome rigidni svijet konformiste počinje da se ruši. To porađa njegov neprijateljski stav spram potisnutog dijela vlastite ličnosti. Ali pošto to ne može da prihvati, onda konformista u samoodbrani, kao sluganski orijentisani pojedinac, svoj neprijateljski stav prema sebi projektuje na drugi. Jer konformisti je sumnjivo to što drugi ispoljavaju upravo ono što on kod sebe potiskuje. Dakle, loša savjest. Kao isprepadani poslušnih sistema, konformistu nervira svako ispoljavanje inovativnog, kritičkog i slobodnog držanja ili mišljenja drugih ljudi. U tom smislu, nije Avdo Sidran bio u sukobu s drugima, nego oni s njim. I to razumijem ovako. Nisu najgora ona vremena u kojima je istinu opasno govoriti, nego ona u kojima je opasno slušati je. Tako kaže Nobelovac Ružička. Dakle, oni su se bojali slušati Sidrana i njegovu istinu. I branili su se napadajući ga. Upravo zato bio je nemilosrdno istinoljubiv. Čak i kao svjedok. Nakon jednog mog TV nastupa dolazi Avdina poruka. Piše: teška je borba s inferiornim sagovornikom. Dobro si ostajao pribran, pa se vraćao na mjesto prekida. Ja više
zato nema ni snage, ni pameti. Dakle, sve me podsjeća na jednu misao, sve ovo što ste čuli, što sam izgovorio, podsjeća na jednu misao najvećeg bosanskog filozofa, mog profesora Kasima Brojića, koji kaže: kao što je čovjek općenito odgovoran i za svoje neodgovornosti, tako je intelektualni uljez odgovoran za svoju plitkovnost i duhovnu perverziju. Drug Avdo bio je taj koji se žestoko borio protiv intelektualnih uljeza, plitkovnih, neodgovornih, duhovnih perverznjaka. Tako eto, pamtim i tako se ja, eto, sjećam svog druga Avde Abdullaha Sidrana. Hvala vam. Hvala doktoru Bajtalu. Dakle, pored doktora Bajtala, Enesa Kiševića, naš gost je također jedan čovjek koji je prijateljovao, drugovao, a ponekad i polemizirao, što mi je osobno poznato, sa Avdom Sidranom. Sinan Buđević. Hvala. Poslije ovoga što je rečeno, ja imam sve razloge da se bojim onoga što ću kazati. Naime, jako mi se dopada da ovo ne ide da ovdje nema nikakva pretenzija da ovo bude rasprava, nekakva naučna ili skup o dijelu pjesnika Abdullaha Sidrana ili scenarista ili prozaista. Mislim da je zato prerano i da bi trebalo takvu stvar svakako učiniti, ali bi je trebalo pripremiti. Time hoću da kažem da njegovo djelo svakako zaslužuje kritiku i čak polemički pristup. I onda je dosta materijala iz ovoga što nam je sad Bajtal rekao, ima izvanrednog materijala za to. Ja ću ovdje reći nekoliko stvari koje, imam tu hrpu tog papira nekog, ali ja se izgubim kad čitam, pa je bolje da govorim, da to držim pred sobom, a kao da čitam, a neću čitati. Dakle, Abdullah Sidran je bio čovjek kojeg sam znao mnogo godina. Upoznao sam ga u Beogradu, u kafani London, na uglu kneza Miloša i maršala Tita. To je bio fascinantan događaj. Ja za njega sam nešto znao malo, a to je mogla biti godina 75. ili 6. To je bio čovjek onako od onih koje u Brazilu zovu narodna radost. Pričao je, ni jedna mu riječ nije bila za bacit i bio je čista gospoda i radost drugim ljudima. Svi koji su ga tada vidjeli, bili su opčinjeni, a on nije činio ništa da bi opčinjavao ljude. On je bio takav, bio je čudo u svijetu zaista. Onda se te godine pročula njegova knjiga Kost i meso, 76. Ta knjiga je sadržavala i sadrži i danas jednu pjesmu koja se zove Uzevši kost i meso. To je jedna od, u mome iskustvu jugoslavenskog pjesništva i ovoga jezika, jedna od najvećih pjesama. Smijem li ja tebe zamolim da je ovdje pročitaš? Jer ja, znaš zašto, vidim da sam promukao.
Ta pjesma je učinila čudo, ona je cijelu tu generaciju, sve te, pa i njegovu generaciju učinila. U njegovoj generaciji nisu bili mali pjesnici. To je bio Marko Vešović, bio je Josip Osti, nešto starije bio Duško Trifunović, bio je i Rajko Nogo koji će kasnije otići na Kvasinu. Dakle, ta pjesma je bila, mi smo je svi znali na pamet, ja bih se možda i sad sjetio, ali nemojte da se stavljam na probu. Dakle, u toj pjesmi, nedavno je o toj pjesmi, tu pjesmu spomenuo Tarik Haverić i rekao da je to jedna od rijetkih pjesama u opusu Abdullaha Sidrana u kojoj nema ničega promijenjenoga. On je imao sreću da je prvi put sluša negdje 73. godine na Tjentištu i nije ni znao da je to tada premijera te pjesme. Dakle, ta pjesma je lirska i potpuno pesimistična. Dakle, ona ispunjava nešto što bi trebalo biti zahtjev, kriterij velike umjetnosti. Nezavisno od toga kakav je naš život, njegov izraz umjetnički mora biti pesimističan. I on u prvom stihu kaže: meni više ništa ni dobro ni ružno ne može da se desi. To kaže čovjek od 28 godina. On tada nije napisao ni jedan scenarij, ništa, on će kasnije postati slavan, ali je rekao da mu se više ništa dobro neće desiti. I sav taj dud kojim djeca mrljaju ruke kao pjesnici što mrljaju ruke indigom i tako dalje, to je nešto što je bilo nama veličanstvena nekako opjevavanje nečega što je tu kraj nas, a jun je mjesec u svijetu i dud zri. Evo i sad je juni mjesec u svijetu i dud zri. Dakle, ta uspomena na njega je meni uvijek, on se nije nikad promijenio, on je bio onaj. Ja se s njime nisam slagao u raznim stvarima, on je bio prestrog prema nekim našim prijateljima nekad i tako dalje, ali to je sad, kad je tako mu je u životu, da nije tako ne bi bilo ovako. Dakle, Avdo Sidran je, ja sam, da se pohvalim, ja sam priredio jednu knjigu njegovu o partizansko groblje, ovdje u Zagrebu izišla, ja sam napravio taj izbor pjesama, ali vraga je to samo moj izbor. Mi smo bili na stalnoj vezi, on rekao, te ovu izbaci, te ovu ubaci, nemoj ovu, ne. Ali i pogodio je uvijek. Ja sam onda rekao, pa Tuli da si ti priredio, ne, tvoje izbor. Pa malo jest moj, ali je više njega. Ali meni se ovako više sviđa da sam potpisan pod tuđe dijelo. U tome je najbolji, tu je taj pogovor veliki Marka Vešovića, čovjeka koji je najbolje o njemu pisao i do sad najdublje. Njihov odnos, nažalost, ja ne znam koliko vi to znate, oni su prekinuli, Marko je prekinuo sa njime zbog toga što je on imao razumijevanje za Kusturicu, nadao se nečemu, ja sad u to neću ulaziti, ja sam čak, evo neki ljudi koji su ovdje da mi ne daju lagati, ja sam išao da ih pomirim iz Zagreba i to mi je uspjelo, ali to je trajalo svega 7 dana i više nije trajalo. Nisam se mogao preseliti u Sarajevo zbog toga, a vjerovatno bi bilo uzalud. I tako, to su dva fenomenalna, dva najveća pjesnika, ja mislim uz Luku Paljetka i Dragojevića i Slavnika, za moj ukus, oprostite mi na tome. Dakle, onda su došle te razne pjesme, ratne, poratne, u kojima ima svašta kod njega, svakakvih motiva, čuda, ali tu je sve živo pjesma. Sve.
Ja ću vam pročitati, pošto neće Enes da pročita ovu moju, ovu koju sam ga molio, pa ću ja zamoliti sebe da pročitam jednu koju ja mnogo volim. Pjesma je Ekrem, ona iz one Morije. Dakle, u toj Moriji je osnovna, prva pjesma je ovakva. Rat je bio mila majka, šta nam učiniše ove godine potom? Iz čista mira po Sarajevu počeše najbolji ljudi da mriju. 3 godine, evo kako stoje svi poslovi, sa sahrane na dženazu, sa dženaze na sahranu. 3 godine, evo kako naše Sarajevo ne suši obraza. To je uvodno, a ova se zove Ekrem, to je ime njegova brata, najstarijega. Ekrem, iznijeli su iz te sobe Ibrahima Ljubovića. Kad se nije ni po čemu vidjelo ni znalo da je ona počela. I suho je sobno cvijeće za Ibrom plakalo. Sad kad znadem da Morija hara, u istoj sobi, u istoj postelji leži mi brat stariji Ekrem. Samo da nije kakav rakonja sa postelje veli. A sve je ostalo dobro. Sve će ostalo svakako biti dobro. Nije se nikako moglo, nikako stvari okrenuti na šalu, nego je valjalo, nego se moralo starijega brata pravo u oči gledati. Lagati, a znati. Sa te postelje niko sam sobom nije ustao. Iz te sobe niko nije izišao živ. Pola svog života ovdje ostavi i ko bolesnom u posjetu dođe. U dvorištu vrištim, kako majci na oči izići, kako majku u oči gledati, što je mnogo voljela nas, ostalo 3, nije baš ništa koliko je voljela njega, svog Ekrema prvorođenoga. I o bolesti njegovoj sestrica i ja, majci, smo šutjeli. Kako da je sad reknemo da Ekrema nema? I da mrtvo Ekremovo tijelo ukopa smo na partizanskom groblju, tamo gdje nam leži i tamo gdje je davno istruhnuo naš otac. Ta nekakva soba gdje je umro Ekrem, bolnička, u kojoj je ranije umro Ibrahim Ljubović, mene je podsjetila na jednu tu kamera mortuarija u Gracu, gdje je jedne godine umro Ivica Osim, a 2 godine kasnije Dževat Karahasan u istoj sobi. Pa sam to Sidranu rekao, on kaže, ja, ništa više nije rekao. Dakle, ovo sam pročitao sa tezom jednom. Pojavilo se mnogo priča oko toga zašto je Sidran ukopan kraj džamije Ferhadije. Kako je to na jednom došlo? To nije na jednom došlo. Ja sam svjedok koji nisam u Sarajevu mnogo vremena u životu proveo, a i da sam 10 put više, meni bi bilo malo. Ja sam jednom, to me ima 15 godina, uzeo me pod ruku i poveo me u dvorište Gazi Husretbegove džamije, tamo gdje je grob Safet Bega Bašagića. I rekao mi, ja bih ovdje da me ukopaju. Ja kažem, a šta će ti to, Avdo, imaš gore? Otac ti je na partizanskom groblju i majka. Ma ja, ni znaš, ovdje ima moje raje, ove umjetničke, kažem. Kažem, dobro, ali velim, i kaže, naravno, ja bih volio da mi stave petokraku crvenu. Ja kažem, petokraku ćeš dobiti, ali će oko nje kraj nje biti još i mjesec.
polumjesec. I on mi onda rekao, ti si šeitan, od tebe ćemo šeitane praviti. Dakle, on je imao tu stoje iz njegovoga, je li on došao na tobe, to se nas ne tiče, ali to nije iz nebuha došlo. Ja to znam, ovo prvi put javno govorim i to znaju oni koji sa mnom žive, pričao sam. Dakle, sa njime ima mnogo uspomena, ali ne znam, ovo će otići preko mjere. Kad sam drugi, treći put došao u Sarajevo, pa to su bile 80. godine, pa on kaže meni, jel ti imaš ovdje raje neke, jel bi tebi bio merak da ostaneš u Sarajevu? Ja kažem ne bi, ja sam živio tad u Beogradu, ali u Sarajevo ja dolazim kao u banju, kao tu, a šta te ovdje vuče? Ja sam tad služio vojsku u Ljubljani, završio vojsku i došao, kaže vidi šta me vuče. U Ljubljani je svuda pisalo u kafanama, petje nije dovoljeno, pjevanje nije dopušteno. A u Sarajevu gleda ječe sve kafane od pjesmi. Jer ja nisam bio ni pijanac, ni pjevač neki, ali to je meni bio merak, onako. On kaže, to te razumijem skroz. A Beograd je tu na pola, tako je bilo. Imam još jednu zgodu, jer sam potrošio sve, jesam. Imam jednu zgodu koja se tiče glume Sidranove. Bili smo, teško ga je bilo nagovoriti da ode u Italiju, to je bilo jako teško. Jako, jer nije se rado kretao i godinama sam pokušavao i jednom prilikom sam sa Miloradom Pupovcem i Slavicom Lukić, Slavica je ovdje, da mi ne da lagat, otišli smo u Goražde, iz Beograda u Goražde svratili kod Sidrana i Bije. I tamo sam ga ja, ono smo slijepo primili, bio je vreo dan, juli, ili avgust je bio, avgust. I onda ja sam ga pokušao pridobiti da na jesen putujem u Italiju. Nemoj, ne ide, ajmo dalje, to je bila njegova uzrečta. Ajmo dalje, to ne ide. I onda me poveo u sobu gore i pokazao mi je krevet svoj bračni, koji mu je napravio stolar Fahrudin Hasović, upamtio sam. Taj krevet je imao točkove, 4 točke. I Sidran legne potrbuške i vesla po onom krevetu iz ćoška u ćošak ovako ga vozi. Jel vidiš sad? Vidiš zašto ne mogu ići u Italiju? Ja bi morao ovo ponijeti, a to u avion ne primaju. Međutim, dobili smo ga u Italiju, došao je i tamo je bio i Marko Vešović, on i Posti. I jednom prilikom pričamo o tamo na klupi nekoj ispred hotela, pričamo o tome kako je Sidran bio i glumac. On kaže, ma ima propalih, a ono u Kudusu, ono kad je od pravnih vozova, namješta one zastave i tako. A onda ustaje Marko i kaže, sad ću ja jednu. Dobili, Ademir Kenović dobio obećanje da će za film Savršeni krug, da će Kanal Plus financirati Francuzi, a rati, a padaju granate, a mrsne se jaje u kokoši od hladnoće. Ali oni traže probni snimak, ono što zovu demo, a ne možemo ga napraviti jer nema glumaca, ne smije niko nos od granata promoliti. I onda se dogovore
Sidran Kenović, taj kamerman i ko još Marko, da snime u razrušenoj vijećnici negdje neku gredu da postave i da snime jednu scenu. Ta scena je početna scena u filmu, snimljena je u filmu na vani, ali to je bila u gredu, dakle objese Sidrana, on je obješen i o gredi visi, sad Marko ide, kamera ide, ton ide i Marko prilazi i sad govori, a jesi li to učinio da pomogneš Radovanu, da vas što prije nestane, je li da ga ne bole ruke previše? I sad kaže, ja ga gledam, on uzgor gleda i savješava ovako, kaže. I sve propadne, ponovno na -20, sve propadne. I sad kad smo bili na sahrani u Sarajevo, ja sam Ademira pitao, sve je bilo tako. Ja mislim da je ovo dosta, a ovo ćemo objaviti. Hvala, Sinan, bilo je doista dojmljivo. Evo mi polako primičemo se kraju ovog našeg druženja, ove večeri posvećene Abdulahu Sidranu. Sad ćemo čuti jednu vrlo kratku recitaciju i gitarističku izvedbu na gitari pjesme Flamenco. Molim te, izvinjam se, moramo pročitati ovo uzevši kost i meso. Ne, evo, izvolite. Neće Enes, ajde Enes. Evo. Čevaš nam šta ne znam. Hoće Enes. Imaš, moram. Da ga nema. Evo, tu ti je na stranici 10. Oprostite. Meni sve okej. Malo improvizacije, dobro nam dođe. Uzevši kost i meso. Meni više ništa, ni ružno, ni dobro ne može da se desi. Ostalo je naprosto da brojim dane ko smjeran redov s malom razlikom u smislu i žestini. Treba to pojmiti i izgovoriti napokon mirno. Doći će i uzet će sve uzevši kost i meso. A juni je mjesec u svijetu i cvate tud, ospu se kiše i vinu, tren prođe odjednom, odasvud u visinu uzlijeće ljubav i prepun je polena zrak. U polenu patnja mužjačka vri i nebo zri ljubavlju, jer juni je mjesec u svijetu i dud zri. On će doći, uzevši kost i meso, uzet će sve. Olovku s grafitnim srcem na stolu, pamet i dušu, na zidu sliku, muziku od koje soba sala, suzu i strah i prepun polena zrak. Potom mrak, 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 mrak. A juni je mjesec u svijetu, ospu se kiše i vinu, ljubavlju gori nebo i mrljaju, pisci ruke indigom kod djeca dudom, prepun je polena zrak, u polenu patnja mužjaka vri, juni je mjesec u svijetu i dud zri. Kao što rekao, molim vas još samo za malo strpljenja. Imamo jednu kratku recitaciju i jednu izvedbu jedne pjesme na gitari Flamenco i onda ćemo čuti samo
kratko, dvominutno obraćanje Mirande Sidran, ćerke Abdullaha Sidrana, koja je naša kolegica i koja je izrazila želju da se na neki način svima zahvali koji su večeras sudjelovali u svemu ovome. Mehmede, molim vas. Gospodine Sirane, ovo je bilo fenomenalno. Pogotovo sa jajetom, u zid, kako je bilo. Tolika je bila hladnoća da se jaje uživo i pokušao spustilo. To sam od oca naučio, to je njegova režima. Nekako ova pjesma će se ispreplesti sa onime što je već Enes izrecitirao, a radi se o sinovom čeznutljivim potrebama za ljubavlju, dodirima, grljenjem, što se očitovalo u stvari pjesmi, ženska pjesma, a ova je pjesma Potrebno mi je duša. Ne znam da li se čuje ovo dovoljno. Potrebno mi je s vremena na vrijeme da vjerujem kako nekog volim. Na cesti neku blagu ženu u dodiru poznajem. I trpim kao zbog nje, pa kada legne noć u moju sobu, na stol i postelju, razmišljam i zamišljam, ona će ujutro stići, mehko ključ u tužnoj bravi okrenuti, nad posteljom mi se nadnijeti kao majka, čist oprez u brižnom kretu. Čednost u živoj ruci pod kojom otvaram oči. Dodirujuće je i govorim, potrebno mi je dušo s vremena na vrijeme, da vjerujem kako nekog volim i ljubim. U jutrima ovim punima tako pustim. Hvala, Mehmede. Evo samo, posljedko možete pustiti, čujemo samo kratko. Dobro večer iz Sarajeva. Ja bih najprije zahvalila organizatorima večerašnjeg programa, veleposlanici Bosne i Hercegovine u Republici Hrvatskoj i kolegi ministru savjetniku za kulturu Dragoj Elmi Bajtal-Kovačević i Zoranu Perkoviću. Mnogo im hvala što su inicirali i organizirali ovo večer posvećeno pjesniku, piscu, mom ocu Abdullahu Sidranu. U ova 2,5 mjeseca tuge realizirana su već 2 slična programa i projekta uz veliku podršku i pomoć najprije Bosanskog kulturnog centra u Sarajevu, sve u saradnji sa Fondacijom Sidran, i ovu bi priliku iskoristila da obavijestim, informiram one među vama koji možda nisu čuli za to. Fondacija Sidran postoji već preko 2 godine, međutim radi pogoršanog zdravstvenog stanja našeg oca fondacija nije bila aktivna. Mi se sada trudimo da je ponovo stavimo u pogon i da ponovo radimo na realizaciji novih projekata, i s tim u vezi bih željela najaviti ono što smo samo jedanput do sada obavijestili javnost, koja je zapravo prisustvovala na umjetničkom programu u Bosanskom kulturnom centru 7. maja ove godine, a to je da Fondacija Sidran počinje i pokreće jedan program, jednu manifestaciju za koju zaista trebamo podršku institucija kulture, nadležnih institucija u Bosni i Hercegovini, jer bi ti programi u našoj velikoj ambiciji bili održavani početkom oktobra mjeseca svake godine, jer je najprije ove godine, 2. oktobra, 80. rođendan Abdullaha Sidrana, i ti pjesnički dani ili književne večeri nosile bi naslov prema toj našoj zamisli Sidranovi dani.
Nadamo se da ćemo dobiti adekvatnu podršku i evo tako zbog i te ideje i ambicije mi smo ispočetka pokrenuli aktivnost naše fondacije. Ja ovu priliku ne smijem propustiti da ne zahvalim i dragim ostalim učesnicima projekta, naročito Sinanu Guđeviću, Enesu Kiševiću, Esadu Bajtalu, to su sve tatini veliki životni prijatelji i naročito mi je drago da su baš oni učestvovali u ovom programu. Također zahvaljujem se i gospodi Žaknić i Sadović na učešću. Na kraju moram još reći da sam zaista dirnuta i činjenicom da se program održava upravo u Kulturno-informativnom centru Bosne i Hercegovine na Ilici u Zagrebu, koji sam zaista imala veliku čast osobno otvoriti zajedno sa Amirom Bukvićem, koji je tada bio kulturni ataše, ja sam bila ataše zapravo savjetnik, ja sam bila ataše za štampu i kulturu, od čega je prošlo gotovo 30 godina. Žao mi je da nisam mogla biti s vama, ali ti praktični razlozi su uvijek nekako jači od drugih. Još jedanput srdačan pozdrav iz Sarajeva. Hvala puno. Hvala za 2 prekrasna sata. Hvala još jednom sudionicima Sinanu Guđeviću, Enesu Kiševiću, dr. Esadu Bajtalu, Ivanu Žakniću i Medvedu Sadoviću. I nadam se da se vidimo vrlo brzo ovdje. Za neka 2 dana imamo otvorenje izložbe. Dobro ste došli, pronađe vremena 19:30 sati. Hvala još jednom.